O, kakva bol. A sada još moramo ići u kupovinu hrane za Ron-Rona i voditi ga u šetnju. Zašto moramo i njega voditi u kupovinu? Mr. King kaže da Ron-Ron zna što hoće i treba. Uf, strašno, kakav izbirljiv pas. A što drugo? Što to radiš? Stvaram novi stroj za transformiranje. Onaj stroj što ste ukrali profesoru K nije više dobar. Ne, ovog puta trebam nešto moćnije i jače. Zašto? Moram ti nešto reći. Ali prije toga moram otići na jedno mjesto. Tamo postoje tajne koje još nisam otkrio. Pogledaj, ovaj pas zaista zna što valja. Odlično! Oprostite, mi smo došli da... O, dobrodošli, gospodine Ron-Ron! Zadovoljstvo je vidjeti vas opet. Da li je sve bilo ukusno? Jeste li probali možda soufflé mignon de cabombe? Izvrsno! Ako mi dopustite, mogu vam preporučiti neke nove delicije. Hej, vi, mi smo ovdje kupci također, ne samo on. O, odličan izbor! Jesi li vidio kolika mu je cijena? Nema šanse, ovo je preskupo. O, ne, smiri se. Dobar dečko, okej, uzmi što želiš. O moj Bože, hoće li ova džukala zaista sve ovo pojesti? Ma daj, pa eksplodirat će. Ovaj pas ne jede, on ždere. Znam da nešto planiraš, gospodine King. Znam da ćeš otkriti svoj plan uskoro, ali ne očekuješ moje malo iznenađenje. Trebam godišnji odmor. Enigma nas je dobro zaposlio u ovom neredu. Nema šanse da ga nađemo. Gdje moramo ovo ostaviti? U uredu, gospod... O ne, samo nam je još ovo trebalo. Gdje je sad ta džukela pobjegla? Našao sam te. A znači, na tome si cijelo vrijeme radio, gospodine King. Još samo sekunda i nestajem. Gospodine King, gdje možemo odložiti Ron-Ronovu hranu? A, nema ga u uredu. Polako i oprezno. Proklet bio. Trebao bi loviti enigmu, a ne donositi ovdje pseću hranu. Šetali smo ga, češljali, uređivali mu dlaku, hranili ga i kupovali mu delicije. Ovaj psić zadaje nam više posla od enigme. Gdje ova dvojica idu? Je li to ovdje? Ovo mjesto izgleda pomalo čudno. Šta god. Ostavit ćemo to ovdje i zamoliti nekoga da to kasnije uzme. Što to? O! Oprostite, gospodine King, nismo znali da ste ovdje. Onda ste napravili kobnu grešku. Ne brinite, gospodine King, samo smo došli donijeti pseću hranu. Malo smo se zbunili, odmah odlazimo i zatvorit ćemo vrata. Nismo ništa vidjeli, zar ne? Tako je. Možemo pripaziti na hodnik, da se ne bi i drugi zbunili kao i mi. Da, dobra ideja. Možemo mi i ovdje ostaviti hranu i... Dokajčite ih. Ne, čekajte! Oh, ne! Enigma, ne dopusti nikome da napusti ovo mjesto. Kad ti dam znak, skočit ćeš sa mnom. Sad! K vragu! Morat ćemo početi prije no što smo planirali. Svi pripremite se.